Adun thula ke Protima Terangpi even Richard Epson Donaldity. Adun thula ke Chunibon yang pesan dari Adun thula ke Antong Timong di Sentiso asal bola agak normal. Adun thula ke Longdiri Terang asal bola mana ke Gubin Terang arong lagi Ram Terang Cina itu teknik ala di pasani masuk pada dalam di tanah Jepun pos yang sehingga tipen Richard Epsina Tigo Chairman Philippines. Tumpat pipon pen pini dak bordan hawa HS lapen SSLC 2026 aparman successful student mate candidate tumhan karchupot la solong pini chief guest saman pen kachupapon lage non hedjong itu tilik pon ke haipon 108 bukajan STLC MLA an parta karbino termas council EM sujurong farsara ke hai fansi khapon office tamelangli kaprek asai doiko kajoksi on behalf of alang lar ni fansi nang chitoy dun lo nili dag nang chitong no ni ngarong piglo lasilaso chitong amailong nitung wang rapet VDC chairman Sunram Singh ke hai lapentu kapta general secretary song be ke hai alang tum bhaini si guest of honor man pe chitong no an parta solong patir pipon central committee KSA general secretary desoy tirona ke hai alang islami dak nang chitong no to lo lapentu itu ladak as a felicitation alogot itu career guidance tapi pun ko gajoksi resource person hisab pen itu dak hidipi local amatiglo hidifu politeknik lo lecturer Miss Martina rong pipi tameng hitong nulo anpart ladak borjan ke parlo school principal headmaster tu penceng lok jenama tu melong nestong dundo Holy Faith Academy principal Bikram be penceng lok ladak lokal jitu niki bohanang kecak hidipi merjeng English school ME school labang su headmaster rental sal lapen kaprek yongdung kithe ngatum all borjan pen hitong lo la solong pini ka chopon long la ke itu ningarong perfect lo la sila sonsi ekibang gilang apor tamelang tum klempon bombo kuti ning thelo lapen thu pini ladak KSC alang tu malong ka cerap dun pini ladak lokal penseng lok kado wetung same cerap citu dun lok jakong orang budi suri penseng lok lasi lagi me pegang theglo pini nile ladak pen berta pacetang tum je kado ka wes tamila pusom si ceklem rep tambe mutang telu ka chari tum kado wes na asu se ningru ponpo edi papranun thekpo lapen thu pini ladak isi project mate kimesen kai karchu pon bomason pen pini project bukit pudang tung lalo pini bangke student alogot apia po mate parents guardian hos kami phapon pen ongdung pen chitong dun nasi ili pini ladak ngasi tong dun longopot ngarong pig pini ngabangket tuning penan par pining ong piglo lapen morning ke nili tum ninggit hedu twice thrice mane ansu si double baji lasi dil tum stami kado ko besame dak social organization penceng lok ke si logot itum abang to awareness kado ko we kami klempon bom lo lapen alang tum ki klempon la ke do chari penan part career guidance lapen ke anti drugs awareness lapen kapre tamalang tum klempon bom la suang